gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apa naman ay, Apay aya, saan ka na mapan makichismis ko na kay? sana ka mapan makichismays, mapanak gumatang. Sigurado ka? Kunakmitkan ka saan akon a makichismays. Rumbang laing, tanay. Nagado a babae tinay pabarangay, gapo iti kinachismusa da. Kukumaray, adda akon. Nasaya at magtadakan, kumaray. Itay na ka pa yung urayan. Nakita kayo gayam, iso nga imaya kadagos. Anya nga ti pag-iistoryaan tayo. Ni Marituyang sigurado nga dabalon na achismays. Ay, adu ako kumaray. Nakaurno nga kiti may istorya kada kayaw. Ay katrugyam nga ruden Mabalinan ti agistorya. Ay mabalinan. Sige, rugyamon maray. Tanay, awang pa'y customer tapno manggag ko ana imbag. Amuyo jay bakit abaak akalugaran tayaw. Sino day ta? Jay ngay adda tersina na. Ay, saan man aday tati istorya, maray. Ay, sige, maray. Ituloy mo. Tinagan nakit agrugi iti kwa. Ay, uston ko nakmat. Siyaksa, matanday tayo chismis mo. Nay. Marurudak nay. Apay ngay akas ta ti reaksyon mo maray. Kud saan mo't asikat idakdak kamatang. Wenmet nga main marikwanang. Nagadaw dagiti baak a babae ditoy, amang rugi tinaganda iti kwa. Jak pa'y mga minalpas di istoryak. Tinagan na kat agrugi iti Ay, kwa. aga-apa tayo no kastalaang. Na, Uray aglilin ni patayon. Si sasango asyak tis istorya marituyang. na, Si kamot marikwanang. Apay, si kaaya tinakdaka mahatan ni Marituyang. nagadua ba ak babae dito kabildatan? Kat, kunamot nga agrugi tinagan na itikwa. Oh, dinalawag asyak dayta. Permi mo't ang nagsensitive ni Marikwanang itaan niya. Un nga ron maray. Saan mo lang nga ruda na naituloy dya istorya? Agung mga may. Iso nga rud asininyasan ka pumanaw tan. Tadituyen nga ituloy mo dya istorya kuma. Nasaysaya at pay maray. Alan istorya nga rudan sakbay ang mapanak agluto. Tanay, aldawan. Asino dya dakdakamatem bakit aya? Ningay kwaleng. Kwaleng? Wan, jay ba ak abakit di tapurok dos. Wan, malagip kon. Tay nakangis-ngisit bakit akulot pirme tibuok na. Saan sapay nga agdigdigaws? Apay ayamaray. Anya tinapasama kan kuana. Nakitaray maray. Na, iti dayjay nga edad na, nakitaray pay laang. Imbagman, taada na ngayat kan kuana. Amaw no asino tinakitarayan na maray. Baknang alakay. Na, imbagman, taada pay laang lakay anang itaray kan kuana. Baknang pay. Uy-uyawan tayo ni kwaleng. Baknang itan maray. Jakmot inoy uyaw ni Kwaleng. Saan aya? Kano kay bagbagam lang itay? Akaslasaan nga agdigdigaws. Kas ka na nakangingisay. Na, ay uwan niya. Ay, mabalin mo't siguro nga ibabaway. Dagiti na ibagak itay, Marituyang. At paludak man kagawad. Manaw! Day, makaugat kan sabay. Ay, talaga makaong ungutak. Kan agong ungut ako na talaga. Awam ba't basol ko kan ka Saan asika ti pakarurudak? Ay, ni Marituyang. Tapay kagawad. Anya ti inaramid kan ka day ta kumarem. Ichis-chismis na kit din. Ay,
Kano chismosa mo nga minatalaga ni Tuyang. Ipabarangay ko no kasta na laang. Ay kawan Nagadaw ti chismoso kan chismosa may rekreklamo ija barangay haul. Ay taylod ko na kagawad. Ay, makaong-ungata ka talaga. Makapahay blood dayjay at Tuyang. Ha? Ay ka-chismis mo mat ano yung chismis na ka. Ayun anya. Na, nagsaya at nasingasing dayta. Mari Maria. Apay ajak na panunot adagos. Ibang tadak ang nangisingasingan niya. Ay, nalaing ka magayam. Kat gapo itinsingasing mo, ay ludan ka na dagos. Mabalin mo siguro alibrain. Saan Saan mo na panunutin? Wan ko namon kagawad. Man ti kastoy gundaway. Ay, wun manlagan. Libre, para ken ka. Mga no, makiramraman ka mo't makichismes. Saan mo't Na, saan nga? Tunggal mapan ka ititirsina ni Marikwana. Apay tikunam jak amaw, makichismes ka ijay. Na, kasano nga amaw? Wala ta ititirsina ni kagawad ti pag-uumungan, nagitichis mo sa babae. Ket anya ngay gayam ti nagchichismisan niyaw. Kita manday ta. Interesado ka mo't lagayam. Na interesado ka dyan. Damdamagak lang. Wan takayat mo amaamuan. Ay nasayat no para dengeg ka lang. Asan aday tay sikat ti paggapuan ti chismes. Tapno di da ka ipabarangay. Uyang, nanamag mo, Jace istoryahin da abaak abakay, anak kitaray. Ay naudi kan iti damag badong. Ha? Ay, amok daytan, kinukwa ti rugi tinagan na. Kuanang, Kuwaling, kunaklaki di ani kuanang ay. Sasaya atam ada kamatin tinagan na. Tanay, danda ni agpadpada dakin ni Marikuanang tinagan. kuwaling kunakmat. Oray makaungot ni Marikwanang Angam saan mga iso ti inak inis istorya. Narigatay na may reklamo ka dita barangay hall. Sangwa kita, kabuteng ko kidan ti maipabarangay. Kano komparim jay kapitan. Ay naglastog kang agsasawa. Ay agtal na katuyang. Tama nga no si kanto may ti sarunuda pagchismisan. Kagawad ko nang. Awanan ti may nagreklamo at naichischismes. Ay, awanon, Kapitan. Ay, agasa mo ti nga pulong ay may nagreklamo ngay. Adan to pa inton bigata. Na, ay, saan mo ti na may ibus ti agreklamo? Ay, ado nga men, ti chismosa kan chismoso dito barangay tayo, Kapitan. Sukit ajak kayat day ta chismes. Ay, Kapitan, amom ka day. Ay, anya day ta kagawad. Iwarwaras ni Marito yung akurap kakanaw. Anya? Iwan, Kapitan. Ado ka no ti kinurap mo apun daw ti barangay. Ay, makaunget ako nay. Nagalas at talaga ti ugali day di atao. Namimpinsan at chismosa. Chismis dayta ni Marituya. Jak lay pagharop akas jay ti ugali na day jay ako marim. Nagistoryaan na ngay iti dayta. Kadagiti tatawa. Ay, imbag kumamot nupod no. Ay no may to dumawat iti bugong. Di mo ikan. Ay talaga saan? Nay, Ultimo asen, jak to ikan. agasam day ta pa ng pirpir di na kanyak. Ay, nagsaya at titrato takadakwada kan ni Pari Badong. Ang komporme mat gayam ti maibagbaga na itiliklikudam. Ay, ang mga no adu pa tinis istorya na kontra kanyak. Ay, kasta siguro Eh? Ay, inaksamot apaun ay. Ay, don't do that. Agkalma ka laang. Ay, inaksamot ipungot. No. Saan ko na? Kasanumot ngamin, kat pirpir dyan na kamay. Maray! Maray! Yoho! Sino ba iti kumari mapaypayapayam nita?
Ni kumarik abanang, ang karkaraid ijay paraangan da. Kahit nakita na ka. Timalyaw, awan mo't reaksyon na. At dangarod aramiden na, disturbum ki din. Na, wan ata mapan ko buluden jay karaid na. Tila mo inka bulbuluday. Nagsadot ka magayam nga garamid iti karaid. Siya kumanan tinakita man. Tuladek man mo ni Maribanang, karaidak mo daytoy arubayan. Ay, bubulod ka talaga, tuya. Maribanang, nalpas ka din ang nagkaraid. Tapay nga umay mo damag-damagan. Na, umay ko kumabuluden day takaraid mo. Ha! Day tati paglaingam, ag chismes kan bumulod. Na, apay ang makaungat ka, Maray. Asino kumatisa na makaungat iti panang ichis-chismes kan panang daddadaal mo kan niintay. Ne, jak mo pinirpir dyan kan inchis-chismis ni Kapitan. Anya saan? Ni Marikwan ang amis mo tinang istorya. Ay na, Maray, awan inis istoryak akasta. Iso asaan kan akayat apabulodan, wano padawatan iti anyaman dita. Ay sukatamkit di jabugong adinawat mo iday. Saan mo't akasta, Maribanang? Oray dagiti asain. Isublame. Ay malagip kaw. Adapay gam binulod mo abagas iday. Naa, pati ka di dayjay, sukatakpay. Amen! Isublim amin a binulbulod mo, adi mo insubsublay. Nakabalis matlangan kan ni Mari Tuyang, Mari Maria. Nakadumog may tamagmag na di ta kalsada kagawan. Ay, mabain pa'y at tumalyaw ah. Naglaing ka nagaramid iti istorya kagawad. Ha, pinerdyan nakmat ngamin ita. Ha, Amuklatan na kagawad nga aramid mo dayjay. ay mayat matlaang. Mayat ngamsan met akurap ni Kapitan. Kun naklaang mat dayjay ah. Agam kasano ngay no patsun dagiti tao. Daita, tikong kunaking ka. Anya nga ita. Urayam nga may pabarangay ka. Jak mo't pinirjan ni Kapitan. Asino pa itan ti mamatiking ka. Katsi ka asino pa'y kumangay. Patyan na, no ibagak nga awan ti inchismis ko akasta. Kababain pa'y kayo din ka ni parintek. Ti pagdanaga, jay imbaga ni Maribanang, asaan ako na makadawat iti uray anyaman, ultimo buggoaw. Daitan, dilubyo wa talaga. Anya nga'y taramid ko. Ay kiting ka makisarita ka ni parinting Ang may sa akamapan? Ay katwa na. Si kagayam tinang ichismes. Di nakiramraman dita, tuya. Sige na, sumrik ka dito opisina na. Sikan umunakan. Sikat nakabasol, iso arumbang asikat makisarita. Ay, umunag kayaw. Munog ka kanaw. Sikati umuna. Ay nagadukang nga momon umunag ka. Di nakiduro na. Mari Tuyang. Wan Kapitan. Siyak. May kakasarita. Ala, tapaayabak ni kagawad kwanang. Ta iso, tinangidanon kanya. Makitam tuyang. Kunak to, may anasaya at nakisarita ta kini parenteng. Di nasolbar ti problema ta. Wan ba daw? Kunak anoong tanak ni Kapitan? Tinasaya at nagpalawag ka king na. Kandim liplipatan, di palagip na king ka Adda ayamag. Makitam day ta. Nalipatan madagusay. Jay ko na naasaanan ang makichismays kan agichismays. Iso may. Wan, jaklip-lipatan day tang imbaga ni Kapitan. Kanayon mo laglagi po na. Ay iba daw. Anya ngay nga tati pag-uumungan dagi jay babay ijay igit ti kalsada. Na, kasla interesado ka. Ay mapan kula denggeng. Ay sanay. Kay bagbagalang ni parenting aliklika mo ti agchismes. Ken makichismes. Mapan ka manay. Ayunan niya. Masa pulsa ka na yun na mapalpalagipan ka. Agawit na kitay.
ni Kapitan Enteng. Maray, amom kaday no sa dino ti papana. Nakabistida ka mo't maray. Kana dapay bagmaw. Nakalipstikak pa ya. Aywan gayam. Mapan kan samot agninang iti kasar. Sa anak amapan agninang. Amo ka, mapan ka maki-birthday, maray. Oh, isuputan naktumot Tilamot ibagbagam aray. Mapanak gumatang iti baro at TV may. TV manan. Kano ka ano lang agimatang kayo iti TV? Idi na palabas abulan maray. Gumatang ka manen ita. Apay, nagadukat at ibidaytan. Siyempre, tapno sagay sa kami kinibadong kaw. Ay agasam dayta. Agsumbangir kami nga agbuya. Paramag mo dayta? Wano, pudnaw. Saan ka mamatay? Makitam taw inton iyawid ko di gatangak atibay. Ilabas ko dito'y tersena maray. Saan nga umanay dito'y tricycle ko deta inutang mo atibay na natuyang? Nagdakalmot nga main. Pangiluga na ngay nga road no saan adito'y tricycle mo. Jack pa ikit di mabagkat Nagdagsang. Marakrak tupay da ito'y tricycle ka no ilugan ko dayta. Mala, mangkita lang nga road iti sabali a pangiluganak. Asino nga tayo timayat abayadak iti sangaribaw? Sangaribaw ko nam. Kawan, dito sangaribaw. Ay, mangkitak nga rod iti sabali a driver. Ay, mabitlang nga na to yan. Nagure ka, siya akong timang ito loud. Nagadwa reklamaw. Nailawan ko lang nga na ibagaday jay. Saan kan ngagbirok iti sa balay? Siya akaw. Damdanitan makasangpot di tabalayaw na natuyang. Asidigtan na mayawid day taginatang mo dakilatibay. Idiretsa ang kwaraw. Saan tapay abumaba di tabalay may. Napay ngay diritsa. Sa dino ba'y ayat ipapananta? Isardeng mo di tasangwanan ti tersena ni Marikwanang. Tapay. Ay basta surutam timbaga. Ang damag kapay lang. Day, apay adito'y sangwan at titersenam asimardang day ta tricycle ni Kwarog, Marikwanang. Nimot marituyang day ta pasahiros na. Kukumaray! Kitain nyo day ti kagatgatan ko atibay. Talaga gayam nga ilabas mo dito'y sangwan at titirsinak. Ay kahit saan ka mo nga minamamatay. Maikamanon ati viyo day ta, Maray. May kadwa maray. Malakwarag, ibagkat mo. Aging ga balayaw? Nagadayon. Laglagi pa, asang aribo jay ibayad ko kan kakwarag. Sige, tayo tulod ko nga rudain. Ay saan? Kaya't ko nga ibagkat mo. Tapno makita na gito'y kukumarek nga dabaro at TV may. Ipalastog mo kada kami, kasta? Alan bagkat mo kwaraw. Wan man lang ngayon. Tapno itad mo jay sangaribaw. Daras, mapantad. Talaga gayam nga ado ti kwarta na ni Marituyang. Wan, agam limbas tugmutan. Iba na. Apay nga, saan nagkuri da ito TV ta? Ay, napirdin day tadaan atibay. Napirdi. Kaya mayat idi na minsan. Ay, napirde, idi pailaan. Makaungitak na. Apay kuma makaungat ka. Ay, aglisi ka. Anya ti aramidam. Ungtak man da ito at TV. Tila aramidam. Ay, agkuri ka unusan. Danugan ka no di ka agkuri. Ay, di mo tanday ta TV. Agkuri ka akastoy. Ay, imbag pa'y damari tuyang kan paribadong. Tadamanan baro at TV da. Ay, gatang dala gatang. Kunamlan, asino da kita abak lang. Kat, adda nga ron igatang da. Ay kat, bayam agumatang da. Oho! Uray po utan. Ipalastog mananday ta ni paribadong.
Ay, bagtagsagsaгаwisip ka la dito kalsada para. Ay, katmo niya, naragsaga gayam paray. Sakit mapanak iti barangay haul. Paray, nabuyam gayam, di pabuya idirabi ay tibay. Di action na pelikula. Sa anak-anak kabuya. Ay na, nagmayat sika, naglaing di bida. Dinanog na ko naman, di kalaban na. Ay, saan mo nga istoryan? Ay, itinggam nga min di tuloy na. Sana karon nga interesada. Anya tigatanga marituyan. Sa anak agumatang maray, umayak ag istorya. Anya ti istoryaam. Di binuyak adramay dirabay. Ay na! Na, Ay! Makapakatawa sika. drama makapakatawa. Ay, permitin lang kumaray. Kaya mo, ta istoryaan. Sanon. Jak kayat nga istoryaan na kitinabuyam. Napaya di mo kaya't ko nagmayat. Saan nga raw, jak kayat. Nagado pa ng taktak mo iti oras kaw. Istorya ka, tamok nga awan tibay mapagbuyaam. Ay, dayta, agpalastog ka manin ako nakon. Siyempre, at nagaya mi palastog kaw. Ibagam man na mapan ka gumatang iti baro nga appliances yaw. Inton bigat maray. Na. Barumot arref ti gatangag. Na, makitam dayta. Ipakitak tuken ka di gatangag. Ilabas kun tumanang dito'y tersenam. Ay, sanon. Puro palastog ti amom. Napay nga ron ngay, akas lang makaungat ka. Ay, kano parang magama ngamin ita. Asino ti saan Amaro Road. Ay, mala, ingkay istoryaan dagiti daduma. Saan asyak, manaktak ka laang. Aray! Mabalinti umayag istoryakan ka. Istorya, kumadya nabuya ka dramay dirabi ay. Na, ado ti aramidak mare. Awan oras kaw nga agdengag. No kayat mo, akasikat ag istorya itinabuyam idirabi ay. Ay, kasano ko maamakabuya kat na perden jay daan at TV may. Ay, aya, ay. Kaasi kayo matakin ni Kapitan, tasaan kayo gaya mo na makabuybuya. Apay maray, awan may gatang niya, iti baro at tibay. Ay, awan, tasaan kami abak nang akas kada kayo kan ni Badong mo. Ay, baro manon aray tigatangag inton bigat. Na. Sagay sa kami manon kindi badung kaw. Makitam dayta. Ay, pumanaw ka man dito isang wanak. Tanay, napudot ti ulog. Makaungat kan? Wen, kat kayat kan apang uray. Ay, sus! Pumanaw ang arudan! Delikadaw! Kuyak man ititibay. Aps! Ah. Saan ka ngagbuya? Tasyak tagbuya. Apay kumalap dan nak. Agbuya kamit ano kayat mo? Kasano ko maamakabuya kat pigsaan mo nagbuya? Pwede nga rod mangag, iso apigsak Na, awan latag buybuyan, ano kasta? Lapdan na kideng. Ay, saan mo apigsaan ko na day? Apay malapdan na kaya. Kasta kaya na. Nagpigsan, ay pangapsutan mo da. Ay, nasa anak apaabakan ka ba daw? Pinigsaan, pinigsaan! Magdakkel mo't day tarif aginatang maw. Nanatuyang. Dakdakkel ngam to'y tricycle kaw. Dakdakkel ngam jay ref ni tatam abadong. Ha? O gasong man day ta. Sagay sa kayo gaya man iti ref. Siyempre, ay ilugan mo di ta tricycle mo, tayawid ka. Nadagsain. Marakrak to'y tricycle kaw. Ay, asino ngay nga tatimayat iti 2,000. Ay, siyak na natuyang. Kayat ko day ta. Siyak. Kita ma. Nga to konti ima ka. Oh, anya ti makunam badong. Kaputad na kwartam, gimatang ka manay, iti may sa aref. Kukwak day tao. Kaya dayto'y daan, ti kukwak. Katuan, awanan tinagawan iti makan. Nukasta, saan mo amabalin nga iabay-abay dito'y ref kaw? Inyasan, iabay ko atap no makitam amas dakdakkel day ti ref ko, ngam day ta ref mo. Ay aglaban ta nukasta lang. Na,
Apay, ti ko na mabutang akin ka. Laban ano laban? Ay, nagtangsit ka na basit abakay. Kabutang kaya man. Tanya ko mga itang tangsit mo. Alaman? Ha! Sigay! Padasan na kalayat-layatan kay pang-or ko kung katay tal. Binalseg? Ha! Tumaray ka! No di mo kayak ti mapang-aw! Ay, tulungan nakman paray. Taapay, at tulungan ka paray. Papanawon nakmutin ni tuyang ko balay may. Hinapamanin siguro. Siyak ti papain na paray. Naluko ka siguro. Saan na akayat nga buyak ititibay. Katibik mo dayay. Narigat kami no sagay sa kayaw. Nagsumpagir kayo pa. Saan nagayam akayat ti paabak? Pigsaan na di pigsaak may. Sukad na tatirigan na tag. Pinalastog kayo. May salang mo na balay ti pagigyanan niyaw. Kita niya kay nga ron. Paabakaklatan, kasta ka day. Ay, saan mo ta mabalik na? Ay, ang pinang-or kayo. No, day ta adi kay matla paabak. Iti tunggal may sa. Marikwanang, apay ni Marituyang, nakadumugmat dito isang wanan ti tersenam. Shh, di mo pigsaan. Agladlad hingit nga men. Nay, kaano lang idinagsarita kami anak karagragsak, tagimatang iti baro aref na. Nagapada nga men kanibadong na. Ay, daytan tirigat na. Ay, una yan. Kukumaray. Hanya ngay nga tati aramida. Saan nakmutin nga awidan ni Badungkaw? Sika timang balakad kan kwa na maray. Tamom ti bagbagam, maribanang. Day taket nga men, taaduunay ti kwartayo. Basol mi ayano ado ti kwartamay. Imbes nga agpinatag kayo, apagbingayan nyo no anya ti adda, agap-apa kayon ata kanya-kanya kayo meten. Correct, de takino na maribanang. Ti pagdandanagak, ang mga numakabirok, iti pangisukatan na kanya. Ay laki di Dayjay akinatarake ni kabadaw. Taraki ayamag, manmanuntupay nga agdigos. Kunaklang mo tamaray. Yan niya ngay ti aramida ko kumaray. No siya klaamay sa, ti may balakad ko. Ay, awan la, ti may balakad ko no siya. Ay, kwa Marituyang, ipadawat mon kada kami dagiti sobra nga aplayan si siyaw. Anya? Ay kat itad mon akanyak jamay sa atibe, maray. Imbagla pagbuyaak. Nangig mo, Marituyang. Ay, ewan ata ka si Akmat. Ba akak lang arodan. Awan pa'y kadkadwak. Ay, wunan niya. Jay may sa arif mo't kanyak, Marituyang. Narigat mo't, no pagapapaan nyo latan kan ni badong mo, ti maipapan itimakan. Ay, sige nga ron. Itid kulangan kada kayo. Agsubli pa'y nga tanibadong ka. Agawid kan, pari badong. Urayan na ka nituyang mo, ijabalayo. Apay ko mga orayan na. Kit orela dua, ti pagbuyaan na natibay. Itid nanjay may sakan ni Marikwanang. Tapno may salaengan ti pagbuyaan nyo. Saan na ngatan nga apaay, nituyang ka, maray. Ay, saanen, pare? Sigurado dayta. Iso nga agawid kan. Agur-uray, jay pinartina amanok, asidaan nyo. Di mo kunaan, amapan ka manen kumatang iti barong aplayan si siyo maray. Ta nakabisti na ka manan. Mapan kami agdate ken ni badung ko maray. Ay, imbag man. Siya kat awan latta ti kadate ko. Ba ka mga may? Ba ako naman kanyakaw na. Agung tak kumakan ka ang pampanunot, ang jainted mo at tibi kanyak. Bay amon inted ko nga rodan. Ay, maray, daytan ni badung ko.
Ayan nga tangay, di pagluganan mi at tricycle. Akin tricycle, iti pagluganan yaw. Ay katsimpri ni Kwaraw. Ay, payapayak man kit di dita paradaan. Tapno umay na kayo ilugan na. Ni Kapitan Enteng. Ay, mabalintan nga erog iti business tabanang. Nalpasan ti karpintero ti paparamid ko apaglakwan. Iti kumpormi ang masida dito'y arubayan amismaw. No kasta, rogyan tamot nga rudan ti aggatang kadagiti mailakaw. Wala. Saan matkit di a problema ti pangalaan ti ilakaw? Nasaya at mo't nga rod. Mausar tanjay lugan anagatang mo. Ison ti usaran ta amapan agangkat iti ilako ta. Wala. Saan na maus-usar da di alugan? Ta saan matakanayon arumuad da tao? Nga mausar ta itan. Kasano nga rod. Inta agatangan iti ilako ta. Intun parbagon. Ta iso ti pa nagideliver dagiti kunkunak apagalaan iti ilako ta. Nang lukat mo't gaya man ni Kapitan iti talipapana ba daong? Uy nga rod, limabasak itay, kit nagadot ti aggatang. Umasenson akarkaro ni Kapitan. Ngamsika, awan man lati diskarteng tapno umasenso tamag. Kanya nga rod nga iti kayat mo nga ramiday. Ay kumang panunot ka mo ta, iti business ta. Kit aglakot amot na dito'y arubayan. Ti bagadan taon nga agtutulad ta. Mang panunot ka iti sabalay ba daw? Nakita mo ti pwesto da Kapitan Maray. Wan, Marituyang. Gimatangak pa'y itay itinatang ata makasidsidaak itinatang. Kasla kinumpitin siya na ka. Agis istor ka, ngam nang luka da mo iti pwesto da. Agsasabali kami mat itilakaw. Isturmat kanyak. Iso nga ayos laang, Maray. Imbes adito'y agumatang ti tao iti masidada, mapandan ijay. Adamo dagiti masidang ilaklakaw, kas kumay ti dilata, noodles, itlog, red eggs, kan anyapay dita. Agsasabali mo tiramanda. Ay kan, may mayat mat no ada paglakwan itinatang kan karni ditoy. Tano makasidsida ka iti karne o di gumatang ka. Ay, oray kita Maray, kumapsot ti gumatang dito'y isturmaw. No bilang ta kumapso ti gumatang, anyangay nga rod. Saan lang mo't asyak ti adda karbengan na nga agnegosyo? Diyak mo't mabali na mapanparitan ni Kapitan nga agnegosyo. Gumatang akman, nana, iti may sakilo akar ni ti baboy. Ay mabiit laang violet balasang ko. Imbaglakit din tada paggatangan iti karne diti ayan tayaw. Sana kon nga agpailay. Isupay mo aji plite. Ay, makatipid ka iti plete. Nang una, no si daon laang matimapan mo gatangan ijay. At tuyan ti may sa kilo a karne. At to'y matibayad ko, nana. Ay, agyamanak balasang ko. Wan gayam. Awan so'y kan bawang ko, nana. At akadila ko yaw. Ay, awan. Ay, ano sa muntimapan ija istor ni Mari Kuanang. Iso ti aglaklako iti rikrikado. Karne, ikan kan nateng laeng tilako. Sige nga ron, nana. Mapanak nita istor ni nana Kuanang. Anya day tabit-bit mo, Violet. May sa kilo akarnit baboy, nana. Ginatang ko man dita ayan ni nana banang. Awan mo't gayam lako na arikado. Dituyak ka no agumatang. Anya arikado ay ati gatangam. Soy kan bawang, nana. Ay, sige, mabit laeng, Violet. Kan paminta pa'y gayam, kan laurel mo't nana. O sige, mabit laeng, taalaak dagiti gatgatangam, Violet. Kamalay ti imbaga ni Marito yang ako mapsot ti gumatang dito istor ko. Ad-ado pa'y kiiden ti gumatang ita.
Tano adagi matang iti ayan ni Maribanang. Agdiritso damad dito ya gumatang iti rikrikadaw. Maya ti pwesto ni Maribanang. Pumigpig samot to istorkaw. Iso akaadwag to ti mangala iti bawang sibuyas ken laya alakok. Taadaw ti gumatang. Panagluluto manun iti pangal daw ba daw. Nakaluto akon iti inapaw. Anya nga iti iluto kasi data. Apay, awan mailuto maya. Awanan karga jeref. Inikat ko pa yun ati saksakan na tasayang ti kurintay. Kasta ya. Anya nga tatisidain ta. Mapan ka agremidyaw. Saan mo ako nang agsidata manan iti bugko aw? Mapanak lang nga, hindi karayan. Mapanak agpidot iti aguraw. Isuman ti alsama masidain ta. Lumabasak man, dita pwesto da parintay. Kita, nado ti customer da. Nay, talaga nga do ti customer ni parenting ah. Ay, lumabasak latan. Jak agpadlaw. Di na mga tamalasin ni parenting tabising aglalakaw. Pare ba daw? Na. Dumagas ka. Lablab sadak mo latan. Gumatang ka iti lakaw. Ura itin ko iti nalaka apresyo para kin ka. Ay, salbak. Nakita nakpailaing mate. Anya nga tati rason ko aya. Nya magkayat nga ibaga nga awan ko ratak. Ay, gumatang ka paray. Amok nga isulti paborito. Uray alam iti presyo apa naggatang kumitlaan. Ay, pasensya kan paray. Ngam napunpuno pa lang ti karne, Jerip May. Ha! Adda ka dita karne ti baboy. Karne ti baka. Ken karne ti manok, paray. Adupay ti ikan. Kasta? Natanglatan ah. Adda pa'y natang miijay, paray. Nalaylay da pa yun ah. Aya! Ipapanam ngay nga ron paray. Mapanak dita karayan, paray. Mapanak man nagpalamies. Sige. Ang umay kanto gumatang dito'y ah. Ay, iwan paray. Umayak no may busan kamay. Kanituyang kaw iti abastaw. At tuyan ti agurong tuyan. Iluto mon tamangantan. Adaman papanak. Papanam, Mapanak agbirok iti pagsayatan ta. imbag magtanaka panunot kang agbirok iti pagsayatan ta. Kita man dagiti kaaruba ka mangrugidan nga umasinsaw. Datalaangan ti agrigrigat. Isungarod ako na kamapanak agsapol iti pagsayatan. Mapan ko pa siya rin, dagiti sigod nga mamaw. Barang adda amuda pagbaknangan. Oh, itaman pa yan nakapasyar ka ba dong? Kunak no nakalipat kan. Apay ko mamakalipat ang ngay, Marita. Ada siguro ka sa pula, miso ang nakalagip ka. Adda talaga, Marita. Anya ngay day ta ba dong? Madanagan nga rod. Umasinson dagiti karuba. Syaklangan ti saan. Ang mga no adda ang mumut arakay tapagbaknangan. Ayaban nakmamay. Ay talaga mayat ti timing mo ba dong? Sakto. Ada pagbisbisi ak ita nga insuro matlaang ti amamok. Anya ngay day ta? Ay, adamat siguro cellphone mo at touchscreen. Ay adda! Ala, iyag mo tay surok ti aramidam. Aday ta, na-install kon iti cellphone mo ti kasapulam iti panagbak ng mau. Kasto iti aramidam. Makitam da gito'y nga item, ada presyo da saan ka day? Kahit anya ngay taramidik dita. Agpili ka iti gatangam ka da kita. Apaman a nagatang mau, ada sumangpot a binigat a kwarta keng ka, aging gaamay sublimet laeng ti gatang mau, madubli pa'y ati kwartam. Kasla ka mo ilan nagpautang. Kahit agan anak, kasyay. Kaslakas tangag paisaw. No ad-ado ti item da agatangam. Ad-ado may ti garansya na. Wan, ado ti pagpilyam di tagatagam. Ada dita ti balor na, kanumanaw ti pagbalinan to ti kwartam. Sige, kaya't kumudi ay dakkel adagos ti maawat ka. Agrugi ka pa nga umuna iti nababa. Kat apaman amabayadam ti ay ti maginatang mau. Igjay taon nga parang dagiti nangangataw amabalin mo apagpilyan. Sige nga rod. Uray agrugi ak pa itin na baba nga item. Binigat nga agpaiso asumangsang pati kwarta dito in-install ni Marita dito cellphone ko ah. 10 days lang.
mabayadan dan di pinaggatang ko iti item da. Mayat sa ngagpaiso ah. Anya dayta ay badong. Pagbaknangan nga raw nga insuro ni Marita ang kasapulan tipunan. Apay anya dayta ang negosyo. Kasla ka mo agpautang ah. Ngam agsublin to ti kwarta king ka adublay. Saan la dublay? Triple pay no dadakkel ti balor ti gatangam nga item da. Kasta. Iso bay, isaw ti insuro ni Marita. Talaga gayam amayat ti adda business na banang. Ag may sabulan pa lang ti pwesto ta. Ang ay sus, dakelan ti naurnong ta. Ay wun taawan mo't paggastusan ta, inteng. Iso talaga ang makaurnong ta. Idi pa'y kumaarinog yan, tada ito a business. Kumaa. Angam day, awan mo't oras kon amapan makitungtong kadagiti kukumarek. Ah. Siyak mo't nga may timabat-bati dito'y pwesto no kasta nga da ka ije barangay hall. Aganos ka, banang. Total, awan mo't maganap mo ang makichismis. Oh, Ay mayat mo't timakisarsarita kadagiti kukumari no maminsan, inteng. bayam nga iso dati umay dito'y ang makichismis. Saan mo't nga ron ang makaumay ni Kuanang? Tadamot istor na abambantayan na. Nituyangan na. Diyak mo ta saan mo't ang nagpakpakita dito'y pwesto, manipod ng lukat ta. Ura ni Badong. Di pa'y imay gimatang dito'y pwesto. Naglukaten dagiti item mababalin agatangan iti nangina. Manungay ti presyo dagita nga item. Na, nagdadakkel mo't ti pagbalin ng ti kwarta kadagito nga item. Nan kita agman. Antoy nay, Dayta 20 kay. Agbalintaw a 100 kay. uwin nga raw. Di ka pa agbanag. Aguray ka lang iti talubulan. O di agremedyo ka iti 20 kay. Anya nga tanu isaldak ti kakaisuna adagata. Ay wala niya. Numapalabas ti talo a bulan. Masakata mo laeng. Ala, mapanak agbirok iti pangisaldaak tuyan. Isaldam ti dagam kunam. Uwin paray. Ha? Saka mo lang iti lasod ti talubulan. Apay agnegosyo ka paray. Saan paray? Secret kumutin na. No sa dino ti pangusarat. Naa. Ay sige, saldak ti dagam. Uray kat adamutin na urnong mi ni banang gapo iti pwesto may. Mabalin ka di nga agaramid ta itan ti kasuratan paray. Kalpasan na, ala akong ti kwarta. Una, intay jay balay. Tagaramid ta ijay. Day tala aguray ang taramidin ta tuyan. Nagatang kung ti item da nga agbalor iti 20,000. Kit agbalin to may nga 100,000. Ay nagmayata na biyag. Aguray lang ang taramidan ta. Wain, tuyang. Saan tan nga agrigat, akas kada pari inteng kan maribanang, akanayon amapuya. Hay, inton sumangpot ti kwartata. Gumatang tanto manen itinangin nga item. Tapno dakdakkel manen ti urayan ta a kwartata. Apayan nga ito yan. May sabulan lang tinapalabas. Ngamjak matin ma-open, da ito'y in-install ni Marita dito cellphone ka. Ay kat mapan ka iti ayan na Tamapan mo damagang. Ay mapana mga agpaisaw. Ang mga no aglalaglaang, Mike. Mapan kalatan iti ayan na. Taiso ti mangisurukan ka. Total, iso mo tinangi karga dita cellphone mo. Ala ka raw, tamapanak. Itamot lang. Ay na, uray siyak badong. Diyak batin ma-open data iti cellphone ko. Inton bigat ko kumaama withdraw di 50K a kwarta. Gamsan ko na ma-open. Anya? Kaya't asawain saan tayo na maalat ti kwarta tayaw? Intarayan da tayon badong. Saan tayon nga amo ti pangkamkamatan tayo kadakwada. Sino nga mintin nang isurukin ka iti daytaya? Uray dyan ang isuro kanyak badong. Dakkel mo ti pukaw na. Anya? Apay ngamin na basta mamati ka badong. Awan ti isi mani itan na panawan.
Baknang tayon ano, agpaiso dayta imbagam anak salyam. Ay, kasanok pa'y amabayadan dyan saldak adaga ngay paray. Agnegosyo ka mat tapno inod mabayadan pare ba daw? Kita niya kay ti inegosyaw. Naa, Halangan atuladan ka. Di bagamton nga agtutulad at. mabalin mo ti aglako iti sa balay. Saan mo ngamin atuladan ti ilaklakaw? Aglako ka iti merienda, kas iti banana Q, kamuti Q, fishball, kikiam. Ibirok mo ngamin aparay. Oh. Halangan ron paray. Agnegosyo ak might. Tapno masakak ti dagakking ka.